Kaži, Bandi. Nedeljković Oliver, zapamtite to ime. A šta je s njim? Taj ne sme da prođe. Što ne sme da prođe? Pa, konkurisao je za ono jedno mesto. Zapamtite dobro, Šojiću, taj ne sme da prođe. A i zbog poređenja? Kako poređe? Hoće ne dobije bebu. Oliver Šojiću, a to je muškarac, kakva beba, kako poređe. Pa zašto onda da ne prođe? Zato što mi je ponudio mito. Što teži? Došao pravo u moju kancelariju. Puši i nudi. Koliko nudi? 3 cigle. 3 miliona, Šojiću, zamislite. Zamišljate. Kaže da ga para koliko hoćete. Kud imaš vas da nadje? I još kaže da sam ja najviše zacepio. Od koga najviše? Pa od ostali članova komisije. Možete samo da prihvatite da mi popušite kurac. Pa ćete na kraju morati da pojedete sva govna koja ste izasrali. Jebem vam majku svima,